Vê navberê de dû bijar de hene. Yek ji wan de sala dibêjîtin helbijartin nahêne kirin heta Huzeyrana sala 2023. Opozisyonê jî her ji niha û bû yekem car. Weke serokê Partiya Opozisyonê ya Dayk, Kemal Kılıçdaroğlu, evrûke bû yekem car got, eger partiyên diyên opozisyonê razî bibin, ezim namzetê serokkomariyê. HDP jî dibêjîtin, hikûmeta dahatî hikûmeta AK Partî û MHP nabît, dê hikûmeta opozisyonê bîtin. Di destê opozisyonê de ji bo çareserkirina kêşeya Kurd çi heye? Rewşa Tirkî Bakurê Kurdistanê ber bi kuderê, ji mêvanekê xwe dipirsin bila ew bersivavan pirsên min bide. Hêjayê Mustafa Özçelik eger keremkeye stûdyoyê, Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê pakê gelek bi xêratiya Kurdistan 24. Me behsê dataya kir, anketan kir, rewşê bi giştî tu baştir ji min dizanî. Tirkiye ber bi helbijartinan yan na? Niha li gor wêneya heyî desthilat naxwaz, yani AK Partî naxwaze helbijartineke li dar ya pêşwext. Belê. Lê opozisyon di vî warî de her zextê dide evê, dide desthilatê ku helbijartinek çêbivê. Ne diyar e. Li gor rewşa heyî heger opozisyon bikaribe muxalefeta xurt û girseyî pêk bîne mumkin e ewa pêşwext çêbivê. Lê di şerdên niha heyî de niyeta ew tune ya desthilatê tune. Şert û mercên aborî xwepêşandan desthilatê jî mecbûr nakin ber bi xwepêşandanên pêşwexت? Niha divêm rastiya Tirkiye bizanibin, bibînin îro rewşa Tirkiye tê de a aborî û siyasî krîza wê esas hîn kûrtir e. Ji vê wêneya diyar kirî de. Lê mixabin li Tirkiye xwepêşandan an tevgerek girseyî tune ye. Problema Tirkiye gelê Tirkiye bi xwe nebrêxistine ku bikare bi derkeve kolana û bêje ez vê naxwazim. Mixabin ev tesîrê li Kurda jî dike, tesîrê li pirsa Kurda jî dike û ji ber wê ji bo çi ew qas rehete desthilat, ji ber ku tevgerek xurt ya girseyî nav gelê Tirkiye opozisyon bi xwe jî di nava xelkê de nikare ewa girseyî bihûne. Problema esasî jî ev e. Ya balkêşewa ku opozisyon bi timî dibêjîtin, em ê bi awayekê demokratîk desthilatê biguherin. Di pişt serê wan da çi heye gava wiha dibêjin? Kudetayek? Yani mesele ne? Mesela hilbijartina dibe, em ê hilbijartinê ew bikin, lê qenaetek heye ku Erdogan dê desthilatê bernede. Ji ber wê ew tirsekwa li ser civata Tirkiye heye, li cem opozisyonê jî heye. Lê ew ê mesela kodetayê niha Tirkiye gelo kodeta tê bi çi rengî bivijî, bi çi rengî çêbivê, rastî em nikarin niha ewekê bikin. Ew hêza Kür ya dewleta Tirkiye û Erdogan îro li hev kirin, diyar e. Yani îro ev meşa Erdogan ne bi serê xwe tenê ye. Lê ev krîza ku îro em gihîştinê mumkin e ku ew xwediyên dewleta Tirkiyeyê kir. Çima desthilat ew qas bê plana ji bo guhertina rewşê û baştirkirina jiyana xelkê? Ha siyaseta dewleta Tirkiye desthilata îro em lê binerin, hûn dizanin 2002 vir de Erdogan li ser hukmê destpêkê de çi mesela demokrasiyê de çi mesela Kurda de gavnî baş hata vêtin ji ber peywendiyê wan û Yekîtiya Ewropa. Lê piştî 2015 de Tirkiye siyaseta xwe ji kokê veguhert ji ber ku ji hêza Kurda ya sivîl ya siyasî ya demokratîk tirsiya dewleta Tirkiye. Hêjî ew tirs heye? Ew tirs zêdetir bûye. Zaten ew tirsa berê wê da Rojavayê Kurdistanê jî, da Başûrê Kurdistanê jî got li kêderê Kurd hebin divê em rêber bigirin ku destkeftin av dest nexin, ê heyî jî pêş tene çi. û ev siyaseta sebebekê esasî ye ku îro li Tirkiye ev krîza aborî kûrtir bûye û a siyasî zêdetir bûye. Partiyên opozisyonê mumkin e li derekê bigihin hev di nav da Kurd ji bo guhertina kursiya desthilatê? Niha partiya opozisyonê 6 partî teqrîben hev kirinin bi navê İttifaqa Millet 4 partî bûn, 2 partiyê de jî ihtimal wayê divê lê zêde bibin. Ev jî ev partîna û dengê ku bê bistînin jî wer diyar zêde ye. Yani ew ê Erdogan heger hilbijartinek normal çêvê Erdogan li ser hukm nemîne. Ev eşkere ye.
لی او پارتیین اپوزیسیونه لگل کردا تو پیوندی آن تو اتفاق کوان تو نیه لی دنگ کردان یک آلی کره دنگین کردا با من دوی واریجی ده غلط یگیش نکهی دنگین کردا جی سال 1946 ده که ترکیه پر پارتیتی دست ببویم جوی روژه حتی ایرو هر یه تاین کرد دنگ کردایه کردا هنک جلسر حکم داخستی هنک آنین هنک داخستی هنک آنین لی کردا حتی ایرو زمان خوش دست نخستیه ایرو جوایه اگر ام وک آلیه کردا لسر چند داخواز خوی معقول اساسی ام هزا خو نکن یک اف 6 پارتینا به سر حکم جی مخابن امه نکارتش کی دست بخن بفکرن دبین اوی مثلا مجلس الپارلمانت یا ترکیه به چهار سر کرن او پارلمان اری پارتیه دجی دبیجن او پارلمانت یا کد به اوی پرسا کرد لی به چهار سر کرن اخافتنا کردی تی قدخ کرن تی راستان لیز بیجن همه بفرمی بکن ممکنه جهپه حتی ایرو بحثاوی نکری که زمان کردی دی زمان پرورده هبونا ملت کرد دستوری به قبول کردن و ناسنامه کردی به قبول کردن مثلا ام بخواه وقت پارتی آزادیا کردستانی پر بزلالی ام پیش تو پارتی نه پیش حکمینن ام دی بیجن اپوزیسیونا ترکیه به دستلات به فرمو اونه چاوا چاره سر بکن جمارش کاره بکن هبونا تشتن طالبین گلک اساسی هنن هبونا ملت کرد هبونا زمان کردی پرورده زمان کردی ونه دستور ترکیه قانون بدنه جی بکن ونه قبول بکن ونه او ناوی قدخایل سر کردستان ناوی کردستان او دستور جهه پیدانی ممکنه او خوب بگهارن نه ام جوید بین ای هگر هبونا کردانه قبول کردن زمان کردینه قبول کردن باشه ترکیه و چه پیش کتن چه کرچاوا دکارن شرط و مرجن خوب پارتی اپوزیسیونه بدن قبول کردن پر زلاله تشتی که حتی ایرو ما نکریه دوی ام بکن چاو 98 ساله لجمهوریت ترکیه ده 100,000 کرد بدل هاتی داین به میلیون کرد کوشبر بونن زمان ما قد خیجبر چه ام نه یگرتین ام نه طرفن کرد هر جاری خدانن تالدا هنکا کتن بن سیاه هنکا او آنین او برن نبونن آلیه خو ام ایرو وقت پارتی آزادیا کردستانی بانگی همو آلیه کردا دکن پارتی سیاسی دزگاه سیویل کسایت ورن ام سر سه چار داخوازم خوی عاجل یم کو ام گش کارم الحف بکن ام برنامه کده ام ببین آلیه کردان چه هات که هن ناهن با هفو یک گرتیبن بیامه دناوا کردا ده دوی واری ده آلیه ایرو ده آلیه هشمندیا کردایتی ده مخابن سیاست غلط دمشینه ام بیجن ایرو هدفه بین 6 میلیون دنگ کردا دگره خاله وقت آلیه کردا تعریف ناکد بیاز آلیه ترکیه گوتی از بگهارم به سیاست آخو نه هدفه برنامه ویده به جمهوریت دموکراتیک و ولایت هفبش و نتورک دموکراتیک کنگره استانبول دا گوتن هم سیاست آخو بربایی کردبونه از ام جدو خوازم بکن لی هدفه چند محبر کنگره خوی گشتیجی کردن ساله که برنامه هدفه بلید به ام پارتی یک ترکیه اینن ام نه آلیه کردا تنینن ام جد بین اف سیاست شیلویه دوی همو کرد لسر سه چار داخواز خوال هف بکن و ام با اپوزیسیونا ترکیه جرونین ام دستلات جر ام ببین طرفک هگر کرد ببین طرف ام بکاربن تاثیرک پر مزن لسیاست آوانجی بکن ام بکاربن مافی خوشیش بو به دست خستن گاوا باویشن و هر وها ایرو تشتی کل ترکیه جبو قانون بنگهینا ترکیه گو هرتن بحث دبن جبو پیواجویا کنو جبو دانستندنا ام ببین طرف ام بکاربن گلک گاوات آلی خود باوی لی حتی کو روشا کردان که شا کرد ترکیه نهتا چارا سرکرین تو باورد که روشاوی ولاتی بر با آسایی بونه و بچه؟ 98 ساله هر کس دبیجن ام دموکراسی بینن ام پرسا کردا چاره سر بکن دموکراسی نای نهاتی ترکیه جبر چیه اساسی خو کلید سه پرسا کرده پرسا کرد و کردستان نه چاره سر کرن ل ترکیه دموکراسی جی بنگه چنابه آزادی جی چنابه پیشکتن جی چنابه ایرو شرل همبری کردات آجوتن بحثا 3 تریلیون دلار تکرن بچا ترکیه 10 قاطع بچا ترکیه که کار ترکیهش خوش وقت دولت جی گلک پیشکتا جبروی دولت ترکیه ام بخواه گلک جارا بانگ دکن فرمو ورن ام اولی دبن کرد ام آلیه کردا ببین یک ام خلور دوید و نشیرن ام سیاست شیلی و غلط ام در نکهون صحی ام بویژن سر چار داخواز خوشی ام بینجم هف و ام بویژن فرمو اپوزیسیون آن دستلات ورونش بو کرداش بکن هگر ام بکاربن و روکن دولتا ترکیه ام بویژن
حتا کو پرسا کورد نه چارەسەر کردن تورکیه تو پرسکرێک نه چارەسەر کردن ji bo wê jî ferm û em amadeyin ji diyalogê bira şer bisekne em danûstendinê vê Tu bawerî ev cara hedefê dîsa biçe kêleka ittifaqa millet jî belê millet bûne wisa belê ya CHP û ya CHP. pirskerêka me esasî ev CHP İYİ Partî ittifaqa millet dibêje ez çi bikim jî Kurdê dengê xwe bidin me belê هذا باو يدي دفر در حتى هندي قاد بكن اسطنبول لأنطاليا لميرسيني لقلق باجاري تركيا ببدنج كردا جهب بلدية بدس خستن بله. انجام تشكي زيادة تنية دفي دريدة ام طرف بن ام وكرد ام ببن آليك جهبي ما بخ حساب او اتفاق ملت ما بخ حساب جبروي او دبيجن ازناب كثير بكردا دو دستينم النوان دخم حساب او بدن ما تشتي داوية هجاية مصطفى وسچليك اگر اپوزيسيون ببيتا دسالات تباوري كيشا كرد باشتر ببا ام نابجن چارە سەر ببا دبنگه دا لگوری تو دبیجینا ممکنه لی ممکنه روش باشتر ببا نها یانجی پیواجویا که دن دست ببکه بکر تاسیش کرم اخو اوه دمك ساكن ببه يعني هندك جوهرتني تشاو اك بارتي 2002 هات سر حكم ج دسلاتا بري هندك قاوي باشتراويتن هلبت تواني بي سر حكم وقفيا ناجون لي سدي ست اشكريك برنامه و ششهر پارتی ناجیده تشتیگ حتی ایرو دبیجن یک دولت و یک ملت و یک ولات و یک آل او دبیجن د برنامه گشتی د هفش آوا پارتی ناده زمان کردی پرورداوی تونیه زمان کردی نرسمیه مثلا ناوی قدخه سر ناوی کردستان د برنامه کسی تونیه کرا که آزادی رامانی و ریخستنی تونیه تبیجی بیگ گرتنی افهم و شرط و مرجن هنه دهنا بجه کرن باتفاق ام دبیجن تونیه د برنامه وانده نه مثلا بیگ گرتنا کردان ما بستام ام دبین کرد طرفک بن به هزا کردا yani garantiya tişkitunu le de despek bıkı pırsa Kurdu Kurdistan Türkiye beriyen aştiyane çare diyalogi rezerve be ev ne çare seriya nihai çare seriya nihai mafi çarnusiye yu Kurd karbil velatı xo idare bkin le iro tişe acil emkarın seçar da xaza ben cemhev em bawer dikin ku li Bakurê Kurdistanê ji bo Kurda Rönesansekê nû dê dest pê bê. Tamam. Bu umêdê hêjaya Mustafa Özçelik Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê tu her hebî gelek bi xêrhatiya Başûrê Kurdistanê. Spasiya we dikim serkeftinê.